кеттік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой эле наха ан таслитил хайванат баъдиха аля баъдин бил ада ва тахйижиха бил ифсад. Охо. Hayvanların кейбирине уруштургандан тыюу салган экен. Ит уруштуруу бар го, короз уруштуруу болбойт болбойт. Бөдөнө уруштуруу, тияк бияк деп. Экөөнү талкалап ушундай канжалаганга чейин алып барып, азыр акча коюп иттики жок, хойт кандай болгон. Бунун бардыгы Алла Тааладан узак кыла турган амалдар. Мусулмандарды атайы бекапарлык алып келип, ахиреттен тартып, күнөөгө батырып, жүрөктөрүн ташбоор кылганга алып келе турган амалдар. Абу Дауд шарифте келет, Тирмизи шарифте келет, угуп алыңыз. Ани ибн Аббас разияллаху анхума, жөнөкөй китептер эмес, Абу Даудта, Тирмизиде, Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят, наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ани тахриш байнал бахаим. Жануарлардын ортосунда бири-бирине күйлөп, согуштуруп, уруштургандан тыюу салган. Ким тыюу салды? Эң акылдуу адам. Ким тыюу салды? Бейишке кирген, эң боорукер адам, эң райымдуу адам. Райымдуулукту дүйнөгө орнотуш үчүн келген адам тыюу салып атат. Айвандарга да райымдуулук кылгыла деп, башкаларга да. Ошон үчүн акыркы күндөрдө мынау спорт жакшы спорт нерсе, бул спорт болуш керек. Спорт адамды эр жүрөктүккө, ден соолукка жакшы тарбиялайт. Бирок мына бой бесправил болбой калды го. Спорттон чыгып кетти. Райымсыздык. Мени башкалардын менен эмес болсо кичине. Мурда күч сыноодай эмес болуп калды. Чыныгы күч сынаш мындай болбойт да. Кордомой. Алла Таала кордогонго эме болбойт. Күч сынаган, шамдагайлыкта, күчтүүлүктө мейли бул. Бул жакшы нерсе бул. Батырлыкта бул жакшы нерсе. Мейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канаттууларга болгон райымдуулугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды, канаттуулардын жөжөлөрүн аркылуу кыйнаганды, кыжалат кылгандан тыюу салган. Бул да пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү, райымдуулугуна кирет. Абу Дауд шарифте келет, Абу Масуд разияллаху анху риваят, кунна ма Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи сафарин фанталака ли хаджатихи фараайна хумратан маха фархан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сапарда биргелек дейт да. Абу Масуд деген сахаба. Пайгамбарыбыз өзүнүн кажетине бир жака чыгып кетти эле. Биз мындай карасак кичинекей чымчык бар экен, эки балапаны бар экен. Анысын алып алдык дейт. Баягы кичинекей чымчык келди дагы, анан өзү канатын көтөрүп баштады мындай кылды. Издеп баласы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип айтты: "Ман фажаа хадихи би валадайха." Мынал энесин ошо чымчыкты ким буларды ошо кыжалат кылды азыр? Эки баласын алып коюп. Ким кыжалат кылды деди. Кайтаргыла деди балдарын. Анан кайтарыштыр аны. Ошого дагы кыжалат кылбагыла, аны алып баса бербегиле дейт. Алып баса бербегиле дейт аны. Кекилик кармагандар. Балдарын неме кылбайлы, ителгисиби, башкасыбы? Мына кандай деген нерсени айтып берип атат. Ора кариятан нахл. Бир жолу арылардын бир уясын көрдүк дейт. Муштама. Биз анан өрттөбүрдүк дейт, билген эмес да. Пайгамбар айтты: "Ман харрака хади." Ким өрттөдү буну деди. Ким өрттөдү деди. Кулна нахну. Сахабалар эми өтө биз деди эле. Пайгамбар не деди? "Иннаху ла ямбаги ай юаддиба бин-нар илля раббун нар." Бул ары сени чагып бакса, башка чыгылып өлтүрсөң өлтүр, өрттөгөнгө, өрттөп азаптаганга өрттүн ээси гана акылуу, башка бирөө да акылуу эмес деди. От менен азаптаганга, от менен өрттөгөнгө ким эле? Оттун ээси Алла. Ошо гана азаптайт. Сизге бизге уруксат берилген эмес. Жөн эле өлтүрүп кой, аны күйгүзбө. Аны өрттөбө. Аны күйгүзбө. Ал болбойт. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деди. Кандай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канаттууларды оюн, тамаша үчүн өлтүргөндөн тыюу салган. Бир пайдасы үчүн, жеш үчүн болсо мейли. Жөн эле көңүл ачыш үчүн атканды
Жоқ. Бұдан қату тыйым салған. Уғып тұрыңыз қандай дейді. Насаи шарифте келеді, Ибн Хиббанда келеді. Шарид радиаллаху анхудан риваят. Самиъту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям يقول من قتل عصفورا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. Пайғамбарымыз ұққанын мындай деп айтқан: кім бір шымшық қанаттыны өлтірсе, ертеге қиямат күні бұл Алла субханаху ва тағаланың алдына барып, үйінің ең биік үнменен арызданады екен. Не деп арызданады екен қиямат күні? О Раббым, мені бұл ойын қылып өлтірді, пайдасы үшін өлтірген жоқ дейді. Bir жеш үшін өлтірсе ғой мейлі. Мені жөні тамаша үшін өлтірді, ойын үшін, көңілін ашып өлтірді деп. Аллаға қиямат күні арызданады екен. İbn Ömer radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighayri haqqiha illa yas'alullahu anha yawmal qiyamah." Allahu akbar. Qanday gana insan, qanday çimçikçe qanattığını öldürsün. Akısız, жазықсыз өлтірсе, ерте қиямат күні сөз сұрайды деді ана. Ошол туралы қиямат күні сұрақ бар екен туғандар. Қила я Расулаллах, ва ма хаққуха. Пайғамбарымыз айтты, аны ақысы не деді? Анын ақысы аны мұздап жегіле. Аны вала тақта расаха фатармия, башын ырғытып беріп, мұны таштап қойып оғыла. Мұна ақысы ушул екен. Демек, мұсылман адам аңшылыққа шықса болады. Бірақ аңшылық не үшін болсын туған? Аңшылық өзіңізге қанша жетішті ошончол. Жөндөн қыра бербе бір. Екінші ойын тамаша үшін атып көрбе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айуандарды мұздап атқанда жұмшақтыққа осият қылған. Табараниде келеді Ибн Аббас разияллаху анхумадан: "Анна роджалан азджаа шааттан ва хуа яхидду шафратаху." Охо. Bir kişi қойды жығып тұрдағы, жығып байлап алып, ошол жерде пышақты құрыштаткен да. Фақала Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Атуриду ан тумитаха маутатайн?" Сен бұға екі өлім бергенді қалап атасың деді. Екі өлім бергенде бір елі өлім жетішті ем. Ал байлап алып пышақты құрыштатқан бұл өзінше бір өлім өлтіру екен да бұл. Аны мұздаған өзінше өлтіру. Сен бұға екі өлім бергенді қалап атасың деп пайғамбарымыз жini ачусы келіп дейді бұны. Халла хаддата шафратак қабла ан тазжааха. Бұны жығытарда мұрда еле, жығарда мұрда еле, пышағыңды құрчытып қойсаң бол. Ой деді. Ошондой эле айвандарды мишен кылбаш керек. Тияка коюп, бул жака коюп, аны аткылай турганча. Живой айвандарды мишен кылса болбойт, пайгамбарыбыз тыйып салган. Мейли ал кандай гана болбосун. Мишен кылбаш керек. Ибн Умар разияллаху анху келаткан эле бир балдар ошентип бир чым чыкты, же болбосо бир токту деп айтат. Мишен кылып ойноп аткан экен, келип калды эле. Пайғамбар Умарды көргенде, Ибн Умарды көргенде бары қашып кетіп қалды. Ким айтты? Пайғамбар Ибн Умар разияллаху айтты. Мынаны ким қылды деді бұны? Байлап қойып мишен қылып атасыңар. Ла'аналлаху ман фа'ала хада. Алланың налаты болсын. Ким ушундай қылған болсын деді. Себеп дегенде мен пайғамбарымыздан айтқан ұққам. Пайғамбарымыз мындай деген: Ла'ана ман иттахаза шай'ан фихи рух гарадан. Қайсы жандықта рух болса жануар, жанду жануарды мишен қылып атқан, бұған не деді? Алланың налаты болсын деді.